Yacharanguillo manachu Machu Picchu cuscollaqtapi tarikun hayk'ataqkuna sapapunche Machu Picchuman haykunanku. Si ellos kan rita munanki chayqa niwanchik riki hukilla antes chamantapacha pasajikita rantiraqami nispa ichaqa kunan punchawkuna Ministerio de Cultura imanentaq riyaw runakuna imatan kunan 4.500 ninku chaynallan runakuna aproximadamente haykunku sapapunchik Machu Picchuman ichaqa Machu Picchu llaqtaqa thunikushanya chaynanalaq runaq sarusqanwan, parawan, chiriwan, qasawan, watakunaq saqisqanwan hayna chinkayun, thawnekun, ukumansi chinkayuta munan. Ichaqa kunan Ministerio de Cultura imata niwanchis. Vamos a hacer una nueva propuesta niwanchik ninku. Kunami 27.000 personas runakuna haykunkuma sapapunchaw Machu Picchu llaqtama. Chaynata niwanchis. Wawqiypanay allinta yuyaychaysunchis kayta. Chiqaqtachu haynaniraq runa haykuyta atirunman. Mana ya nishupuniagama chaymanta niku 35 solesmansi kay entrada ya bajama urayunma. Ichaqa wawqiypanay mana ya 27.000 personas nisqa sapapunchaykunkumachu. Nishuyakanma. Chayta nuqanchis hawarinchis. Imatan kay llaqta umalliqkuna ruwanku manachus umanku kan, manachus ñusqunchayku kan, manachus allinta hawarinku, lluymi rikusqanchis imagina kay Perú suyunchis imaymana leyes kamachiykunata urqumunku riki ichaqa maymanta escritorio qhipamanta tiyaspalla chaypi tiyaspalla imata ruwariyma kayta ruwarusaq nispa qillqamunku ichaqa manataqmi yachankuchu imapunis Perú suyunchispi llaqtakunapi aparikusqanta imas pasashan chayta mana yachankuchu. Chayqa wawqiypanay nuqanchisqa imatapis ruwananchis yuyaychanchiswa mana yanqatachu mana comuntachu imatapis ruwananchis. Chaymi wawqiypanay willakuykuna punchay chayqa manaya allinchu kanma kay nuqanchispaq qusqiyukunapaq kay Machu Picchuman haynaniraq runa haykusqa. Tupananchiskama huk willakuykuna kama.